ila me na kajing ekran but ku education minister kajing ekran kajongi kam pengaman ni silakan nama apa ila kha ini wonton kawai kabai ila ong ani pada kalian jongka सरकार का ऐलान या तीनों ही का कॉन्ट्रैक्ट बाकिन पंद्रह के कैंप kata kebasyai klam kai ya kajing he snam le sama kata kaba ar kabangi ile slot bag lawyer ki jongi kalong ba kam jongi ila like Supreme Court te halor kata nomrem pana Supreme Court ringi yo ka jo ka order kabangin sayo adin hearing ke baladam ba lasya yang ni ban yale biang ya kemtat kata ke jingha na Supreme Court kumta nang ban penting ni pernikai kumta nagalian jongi ni radon meeting but sim da kawai karai kata kalau ba in pensengai no ya ke jinghi ke jongi but in up ya ke ai ke Supreme Court karai halor jung kadai halor kenong rim bakadon kajik examine nakaleng jo ka sorkar ngile ap mental baro arsnem duna kabaka government ka ong ba nakaleng jong chief minister ong al examine hakabening kongan ya thu brief kniat ma hakade ka basdang habangi kedo ba chief minister ong sai ngadon e kamon banirap ya phi kapenlong yang i bangi ngimpat lai sekut akata kapo de haka jingi keduk kepala sin long ba wong yangi kumdong ngan hirap ya pi lada amdon amlong lenti tengah kalian jingi sar sa yangi bangin wat lenti kumno aba kanong lenti yangi kumtangi letrai sitom barot amtala sistem tam star kaya dai ba kajing kabangi osnoi khubor na Supreme Court kami pher hangnang ni laong bala sya ya pi kabangila ya rab ya pi tang ba pin lai scam tet da kaba campaign ya kasnam ga jong pi la ong sai kidar gumta ini dei kane ke jingkran jong education minister ji tena kaliang jong ngi la ong sai ba ngi ta ngi la no kamet ngim la shu ban lai scam tet te don lai se ki nai kai ki bedang biang karta kila ban lai hanai kaliang jong na nam la shu te kata ka akabangi ngi akran hangte mane tenaga liang jong u na ngam la ya banirap ai pi handrai la ngai rap ya phiru kan sadon ke jing yang i sarkar de kumta ila ila tang kawai kata galomba like kaya bahai kan tat but hakapor interview andala khat interview ya pi kinoi kai kontrak nginam khai ni kasnam kanon ka relaxation kata